Hey 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 teman-teman, bertemu lagi bersama kakak teman-teman. Hari ini kakak telah mempunyai bajai teman-teman, bajai oranye teman-teman. Wadidaw, bagaimana kalau bajainya kita mainkan ya teman-teman? Gimana caranya menjalankan bajai ini teman-teman? Wadidaw, oke langsung saja kita tes ya jalankan bajai ini teman-teman. Tus, wadidaw, ternyata bajai ini telah menabrak keranjang oranye teman-teman. Wadidaw, oke langsung saja yuk kita mainkan keranjang oranye yuk teman-teman yuk. Gimana kalau kita berburu ondel-ondel teman-teman? Wadidaw, oke langsung saja kita rapikan dulu ya bajainya teman-teman ya. Oke, cuing. Wow, ternyata di situ banyak anak ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, berapa ya anak ondel-ondel ya? Kita hitung ya teman-teman yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak ondel-ondel teman-teman. Wadidaw. Wow, ternyata di atas sini masih ada 4 ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel baju coklat dan ondel-ondel baju kuning teman-teman. Wow, di situ juga ada ondel-ondel pocong teman-teman. Ada 2 ondel-ondel pocong teman-teman. Wadidaw. Oke, langsung saja kita eksekusi yuk teman-teman yuk. Kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Oke teman-teman, yuk langsung saja. Let's go teman-teman. Wow, ternyata ondel-ondel si muka putih teman-teman. Langsung saja yuk kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Kita rapihkan ya teman-teman yuk. Wow, ini kan ondel-ondel muka putih berbaju biru teman-teman. Langsung saja kita masukkan. Cuing. Wow, ini ondel-ondel si muka putih, ondel-ondel cantik teman-teman. Langsung saja kita masukkan teman-teman. Wow, ini kan ondel-ondel muka cantik berbaju pink teman-teman. Langsung saja kita masukkan teman-teman. Wow, ondel-ondel si ganteng muka putih teman-teman. Langsung saja kita masukkan teman-teman. Wow, di situ masih ada 2 ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, gimana kalau kita langsung rapikan teman-teman? Wow, ternyata si ondel-ondel baju kuning tanpa kepala teman-teman. Wadidaw. Oke, kita taruh sini dulu ya teman-teman ya. Wah, ngeri kali. Ondel-ondel baju coklat juga tanpa kepala teman-teman. Nanti kita cari kepalanya teman-teman ya. Oke teman-teman. Wow, ternyata aku telah menemukan ondel-ondel pocong berbaju pink teman-teman. Wadidaw, ngeri aku teman-teman. Gimana langsung saja kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Oke, let's go. Wow, masih ada 1 lagi teman-teman. Ondel-ondel pocong berbaju kuning teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Cus. Wow, di situ teman-teman ternyata ada kedua kepala ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, ondel-ondel si Bang Jali teman-teman, si muka merah teman-teman. Langsung aja kita pasang yuk ke kepalanya yuk teman-teman yuk. Wow, cocok teman-teman. 1 lagi teman-teman. Tuh, aku telah menemukan ondel-ondel si muka cantik teman-teman. Langsung saja kita pasang ya teman-teman yuk. Oke. Wow. Oke, cantik ya teman-teman ya. Ternyata semuanya sudah terpasang teman-teman. Bagaimana kalau kita rapikan yuk teman-teman yuk. Oke, let's go. Kita masukkan saja yuk ke dalam keranjang yuk. Oke, 1 lagi teman-teman. Let's go. Oh, wadidaw. Udah rapi teman-teman. Makasih ya kalian sudah menonton video aku ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman ya. Dan juga menyalakan tombol loncengnya teman-teman ya. Dadah teman-teman. Terima kasih.